and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. RMN Drama presents. Unsa may imong hilakan? Wa. Masuk ko ang Ginoo sa batang bakakon. Unsa may imong problema? Ikaw. Stay away from here. Cool ka lang. Dili ba ako nimo ulipon? Kung unsay akong isulti, kinahanglan nga imong tumanon. Palayo gyud kay ako lang si Dal. That's what you think. Maunay tinuod, maong tumanag gyud kung dili ka gustong maamong. Why did you choose to live alone? Because I only live to love you, Mr. Charity Vlogger. And why do you love me? For 3 good reasons. 1, for the special way you care. 2, when I call you're always there. 3, for the love you've given me. I only live to love you. Writer Monique de Gracia sa Sidon. Direktor Jennifer Dato Minyoza. Musical scorer Ariel Mancao. Soundman Ricky Garing. Audio editor Lloyd Capiana. Dalit kaninyo sa RMN Drama. I only live to love you. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!